Nalazimo se u Napolju u arheološkom muzeju, ispred statue Tita. Tit je bio sin rimskog cara Vespazijana, koji je 70. godine krenuo na Jerusalim i u međuvremenu dobija obaveštenje da je postao rimski car, vraća se za Rim, a pohod nastavlja njegov sin Tit. I on će opkoliti grad Jerusalim, opsada će trajati 134 dana sa svojim trupama koje su zvale Fretensis i tad će biti uništen onaj treći Irodov hram, dakle do temelja za koji Hristos je obećao da neće ostati ni kamen na kamenu. Današnji zid plača jevrijski su u stvari iz 3 hrama. Jerusalimska je skupljeno kamenje i na mestu gde je bila zapadna podzida danas je jedan zid koji je dugačak 30 metara, a visok 12 metara i to je najveće svetilište Jevreja danas pod nazivom Zid plača.